Samosi. Lại nhiều con ta cả delay ke trade mentah. Kencung lah, sangat baru. Kejur ni nyumur balik Instagram ta, kejur ni yang saya kedai bentai tang ar kental dewan poi. Ni lamutnya Delhi lalu kentai baje try. Keterin kedai new baje delay dia langsung. Lawan seni bedes steng nanti ke sangat. Hadu bentar lah poi lai baje empat poi dah. Baru bila saya touch masih ambil serum senang dan di balai ambil sabar like setang 1 kilometer di sungai sama tip mereka ikat dau ada bentar kampung pakai dah songsa yang ni jadi kita akan tak ke sembuh dok naik sepuluh kenta tip poin 6 poin Taj Mahal sulit 6 tip su ada ekspor berkang ro api do benda poin terhadap poin yang ini ada poin tahap khai no bun tahap dia angir kom dari ke stasiun ke bawah ada stasiun barit don kari don air nah lah ya yang nur nasi upload nih lepet sempur sepuluh nih di kentaro untuk show vlog kata kali ya tas ada kalau pui cari jam segini yar lah kurangnya nih ya ya abang ini ambil gini Hirut baro la mudik siki kali taksi tip yo kali 6 ya kali yang nirong tip show setang 1 kilometer ni jangai chalain आ रही है ya hirut dalam tahnya ka Bilo Cipura di station. Tebra nak ada bro sangat asing saat di panai. Ini kita. Thaj banam. Ni kalau kentar itu hang ni masanya ro. Baru umur panai cak kera Taj Mahal gini. Masa aku dah terenhi bro sismi. हमें फिर आगे जाना है भिंड flop besar kata man kasih kilometer sangat dan berusuk saya salah kilometer taruh orang delay biang iya poisu senang teh sih dan tren yang prabaje poisu nanti kena sih kan poi Taj Mahal try sampai jauh namanya poisu delay sada Anjakan poi tang arganta mentala poi South Stand. Kita nasib dia lagi. Pernah kena kanta delay. Last day of 2023. Poi mentah dengan hab bu kelas angin selek Sanduna. Jika bu kelas. Belum gerakan. Tersebut do katren kedai nang nih, andai price tengah nang nih. Gerakan kena dari railway station. Belum dah. Lakang masa antri su. Tipe yang nih Sanduna masa su hab su up nang nih. Kamu dah race nih kan? Nih. Allah gerak. खाना भी अंदर ही खाते हैं ना भाई कहाँ चलो घूमने जाएंगे कहाँ तब पास वगैरह मार्केट वगैरह है लेकिन आपने शॉपिंग करनी नहीं है कुछ नहीं क्या चाहिए शॉपिंग tel itu baru tahu bang syarung syu mana ada setang ban mi ke tiket ada book online harus pak tinggal maroi dah lost kai tadi le dekat trenjen sausan kanta prak nai ta nei bah nei हाँ बस हाँ जाना है दिल्ली वगैरह नहीं अभी आया था वहाँ होटल लॉज जाना ना नहीं कुछ तक नहीं vlog jur kata kawan Taj Mahal kata lele pekai tang station bro
Sao San Pui. Bangsa te ngimtang la syayat yang ne taman pelut ya kapor nomor ba baru pun kitren la syudi lelot kadai nomor ba une ulput ulput ne pollution ne lo jeklia jadi nomor kini telah bun bari lelot ta katuka bawan beneng mut ban la Taj Mahal ta katu di legend prak naik kenta teng lapoi hene de la do la khang no te mio shu ban lek ta samanta de ngi haban lek phai yang sa shawe jaka ban lek phai sa sha Gujarat de ka tren ke dai nai duna te dang de de sa ngai ta tem ta ka dai lai poi trik kemut ba asnem thamai la ku ko rel hi poi shu Gujarat la dai sidrik tem ta ka dai lai poi sidrik la poi no ha Gujarat asyukur be dang po rel hi baru singi Shongra liver sini. Belum kata kajak kawan Taj Mahal. So next time kawan. Train station apa agarakan kan UP walau. Chalo kya kare malir. La jandai kapor ban mi no kene train. Tentang ngaban desa Wadodara Gujarat. Tenang ni kedai ke S7 ke coach Cim nang ni ingin saya akan yang next video long next year Sasham Snap New Year Sitarik apa Gujarat ya ngarun apa vlog mentah miui Taj Mahal ra sama next maybe next time miui bagi set ini aja sorry konsa sit waduh apa